tangira saa kumi n'imwe nibwo isaso rya mbere ryatangiye duterwa uruhande rwa Gakenke aho bita iriya kwa Rutaganda duterwa nanone na Karingi yose na Karongi izo zose ko ziravugamwe amasasu kugeza izi saha ko turabinginga niki cababayeho ko muzi ko muza mugaba ibitero zo gutsinda abangaba bagaba ibitero bazi ko batsinda ubu duhe tuvugana namwe batangiye gusubira inyuma kandi bazi yuko bari butahe bakomerekeje bapfushije bananiwe no gutora n'inkomere zabo n'amayiti zabo imisozi yose yabaye iminuko turi mu kubwira abarundi ngo bakuraho ubucafu bwabo baze bakora isuku bakarininge batahi ariko mwadisha amakuru ko ngeje mwanigaguye abantu oya nta makuru tuza twishimira gupfa kw'abantu yuko abenshi ko barapfa mu Kigali ariko ico tubabwira umunyamakuru reka ngusuhuze cyane KT wa Mapendo TV turayiramukije niyo uzuvuga ngo Sogeria Minembwe upate kifu Sogeria Minembwe upate kifu ni mubazi byababaye hejuru ejo kabisa mwadisha ngo habaye kunigagura reka erega ijuru nekyo rikeneye abantu murafasha abantu kuzamuka none ko turabarihira amatike kugira ngo bazamuke baje gusuhuza kwa Nyagasani rero abantu bose tubahaye pole abatakaje abantu babo ivyo ntabwo arizo twishimira ico dushaka no kugira ngo abantu bumve impamvu yo kuba abarundi bahe bavi wabo bakaza kugwa mu Minembwe taco bahe barwanira bano bana he bagwa hano abarundi ntaco bahe bazira kuza kwica abanyamurenge babikiri wabo twashitse ku gikuta nk'iki ntaho tuzoja rero ico twababwira no kugira ngo bahagarike ubwo bwicanyi bakomeje bagaba ku banyamurenge iyo batarashe inkana bagase amazu iyo batarashe amazu no kurasa ipusi iyo batazirashe no kurasa imirima iyo bitari uko nguko n'ukwirirwa bateratera ku misozi yahindutse imyobo izo tubinginga no kugira ngo bahagarike izo bitero zanyu ureke dukomeze twumve bizava mu biganiro twebwe turazubahirizwa nubwo tutabirimo ariko iyo ari selefe iko n'ubundi tutabatera turemera kugira yuko dushaka amahoro. Afande uganiriye n'abaturage ukaganira n'abasirikare batandukanye. Igitero cya mbere kigiye kugabwa cyangwa bagiye kugitera cyangwa igitero cya mbere kigiye kuba tepo shezere bo zomene ya zopaye. Igitero cya mbere kwa Ntare Rushashi, igitero cya mbere kwa Melchior Ndadaye, igitero cya mbere Igitega, igitero ku butaka bw'u Burundi. Hari ibyimwe mu twayaze twavuze. Iki ni igitero gishyira mu bikorwa ibintu byavuye mu mwuka bikaza mu mubiri. Bibiliya iyivuze iravuga ngo mbahaye ubutwari n'ubushobozi. Ibyo bintu uko ari bibiri twarabihawe mu isezerano rya kera, nguhaye isi n'ibirimo byose ubiganze ubitegeke. Uyu munsi wa none rero kwirigenekerezo kuri uku kwezi kuri iyi tarike hagiye kubiki muri iki gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Hagiye kubiki muri iyi mico mufite yatangiye guturika. Bundi iyi ntambara ibizuba riri kuva nimwe itwika imisozi n'ibiti bikaka n'amabuye akaka kabisa ibintu bikagurumana. Iri ni izuba ribi rero, ni izuba ribi. No mu busanzwe nigeze mbabwira ngo Profete General Mariti kuko hari igihe wifashe ibintu mu minwe n'inshingano, ariko si ku bwanjye ahubwo ni Uwiteka Nyiringabo Imana na Isirayeli ifata umwanzuro igafata n'ingingo. So hari igihe witegereza ukavuga ngo induta umubabaro bafite. Hano hariyo abantu basenga, i Mahama bariyo basenga, mu Burundi haracyari abavugishwa, mu Rwanda hari abavugishwa, mu Bugande hari abavugishwa, muri Kenya hari abavugishwa. Kuki iki kintu kiri kuba rero? Eliya yafashe umwanzuro kuko Ahabu yari yananiranye. Elisa afata umwanzuro, Elisa yafashe umwanzuro kubwo nanone inzara yari yateye Samariya yamaze kugota inzara yagose abantu bari kurya abandi. Rero Bibiliya ngo hari 7,000 bitapfukamiye Bayali. Sindi yenda muri byo, ariko mu kinyejana mu isezerano rishya mu bushobozi Yesu yamaye akasukaho amavuta. Dore ingoma Imana yabasezeraniye, igihugu Imana yabasezeraniye. Niyo mpamvu nababwiye na rya turo dushigaje gusura babiri, kandi turi no gutegura amasengesho yo gusabira umugisha abantu
bakoze uriya murimo aho uherereye ukawukora, ku Mbabazi TV gatatu ugafata nimero ukadushyigikira sava. Ariko n'ubu birakomeje, Imana ikuronkeje sava, asante. China ragwana ribarikiwe. Ariko mureke nanone senge mbone gukomeza. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru. Uguteze ugutwi sinjye ateze ugutwi. Ntabe Profete General Martin, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Aha turi ni mu rusengero, aha turi ni kuri Kartari, umugisha umuntu wese uteze ugutwi azabo muraganwa na Kanani. Haleluya. Ndakwinginze rero tuvugire iburyo, duhanurire iburyo, turirimbire iburyo, twigishirize iburyo, kandi umwigisha n'umwigishwa twuzurizwe, tuhezagirirwe imbere yawe iteka ryose. Amina. Biteye ubwoba umwaka wo muri Kongo ugeze i Burundi, kandi akaga kari muri Kongo kaje i Burundi, akaga kari Somalia niko kaje i Burundi, akaga kari Nigeria niko kaje i Burundi, akaga kari muri Israeli niko kaje i Burundi. Ndababwiye ngo ibyo muri Iran bizatuza bije Bujumbura, kandi amazi yarenze inkombe. Ngo urabeho turagiye Nyiranzihanejo, urabeho turagiye Nyiranzihanejo, ngo ko kabiri gito kawe Nyiranzihanejo, urabeho turagiye Nyiranzihanejo. Hagiye kuba iturika, hagiye kuba gushwanyagurika, hagiye kuba kucikagurika, hagiye kuba kwangirika, hagiye kubaho iby'amaso yawe atabonye, iby'amatwi yawe atumvise, nibyo bigiye kuba. Kandi hano nicaye mu mavuta Imana yawe, twibukiranye, dufashanye, kugira ntari guhanura ngo munyemere vrema, simpembwa, ntawe umpemba, ntawe ntoranyije, ntawe mpamagaye, ni misiyo y'Imana, ntagire n'uwo dupfa ubusa. Ariko misiyo y'Imana sendi dedefudede. Ku ijambo Imana yarambwiye ngo aba bagabo bakuye ku ngoma, ku butegetsi, kandi mbakuyeho nabi. Ibyo rero nafatika y'ikaramu nkabisinya. Bashobora kuba batazi yuko rwabuzuriyeho kuko ari mu rupfu ntiyumva, shaka kuba batazi yuko amazi yarenze inkombe, kuko umuntu wese ntaba kapapure kumva iby'umwuka, kuko iby'umwuka byumvwa nabi umwuka. Ariko neva aratunguwe, kandi ntabwo Imana ihagurutsa cyangwa yohereza cyangwa ituma kumva zo kugira ngo abantu bahone cyangwa barimbuka, ahubwo yashakaga kubarokora, ariko byaranze, s'il vous plaît, byaranze. Wicishwa inkota nawe azicishwa iyindi, urasa nawe azaraswa. Akebo ugezemo niko nawe bagusubirizamo cyane rwose. Ni ijambo rikoreshwa cyane, ariko abantu bari induta, abantu bari Mahama, abantu bari mu gihugu, imvura iraguye, kandi inyagiye ibintu n'abantu, kandi izuba riratse, kandi ryakiye umutima n'umubiri, kandi riratse ahakomeye n'ahoroheje rirahageze. Rero hano hari abantu bafashwe ku munwa, abandi bafatwa burwate ngo hatagira icyo bavuga, hatagira igikorwa, hatagira ikire. Imana ishobora byose ya Aburahamu na Isake na Yakobo, sendi the death the debash expired. Rero nagira ngo mbwire umuntu udukurikiye, iki gitero kigiye kumvikana, guturikira, cyateguwe, cyapanzwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ni igitero simusiga, ntabwo ari igitero kiza guhusha, ntabwo ari igitero kiza kuyoba, ntabwo ari igitero oya, ni igitero simusiga kuko giteguwe igihe.
kandi ntabwo ari abantu bari buhabwe ibiturire ngo birasubira inyuma, ntabwo neva ari bubabwire ngo reka nguhe ikirombe cy'amabuye ucukure, ngo reka nkujyane hariya, ngo hari ngo inka nziza, ngo ntugabira, ngo icara ngo dusangire ngo ikawa ngo y'u Burundi. Oya, oya, ni igitero simusiga. Iki ni cyo gitero kizandikwa mu bitabo, iki ni cyo gitero abasiyasi bazagarukaho n'abasiyaseza umwuka bakagarukaho, kandi umuntu wese azajya avuga ngo vrema nta kwibeshya kurimo. Ni igitero kiraza kuba nk'icyabaye kwa Maduro muri Venezuela, nk'icyabaye kuri Maduro muri Venezuela. Ni ukuvuga ngo habayeho igitero n'amaboko n'ibirenge n'amatwi n'amaso giteguye neza, gipanze neza, cyo kubogoza no gusenda izi ndongozi. Kandi si umwe si babiri, ariko umutwe iyo ukuweho amaboko biba biheze n'amaguru biba biheze. Hano rero hagiye kuba ikintu kidasanzwe, kandi ibyo ntabwo ari muri nza, ntabwo ari nza, ahubwo n'ubu tuvugana no mu kanya tuvugana, umurundi yitegura aho aherereye hose, taha kare atahe kare, ukorera hafi ahakorere, si igihe cyo kubika mu mabanki, si igihe cyo kujya hariya na hariya, si n'igihe cyo kuba muri ibi n'ibi, ni igihe cyo kwicara mutegereje nk'ababwiwe, kuko ubuhanuzi bwa Eliya, ubuhanuzi bwa Elisa mu gihugu burasohoye, kuko ibyanditswe bishyizwe mu bikorwa. Kandi ubu muzajya muvuga ngo generali yari arimo. Ubwo rero iby'amasoko bigiye guhagarara, abana bagaruke mu miryango yabo, ku ishuri bihagarare, iby'ingendo bihagarare, iby'imipaka babyugare, ibyo ku kibuga cy'indege bugare. Urumva, sinzi ko iyo operasiyo cyangwa iyo operesheni abantu bashobora kuba bayizi, ariko harimo abayizi, ariko sahizi marayika umwe ahagaze muri Kenya, atuvugiye mu migani, undi ahagaze i Rwanda, undi ahagaze muri Kongo, undi ahagaze Tanzania, bagiye guhurizamo hamwe u Burundi kugira ngo ubutabazi buboneke. Ni ukuvuga nta no kuguruka, nta no kunyura mu mazi, nta no ku butaka, hano hagiye kubaho kugotwa cyangwa kuzengurukwa, ubundi ufatwa afatwe, ubundi uhunga we ntibikunda, ahubwo upfa apfe, uwamburwa yamburwa, ubogozwa bogozwe. Hagiye kubaho wa mugambi Imana imaze iminsi babwira, rya jambo Imana imaze iminsi ibongorera abarose, bya bindi mwari mwararose ariko biri muri uyu murongo wo kwimika no kwimura. Iyo organization igiye kubaho, kandi ku buryo budasanzwe rwose. Hagiye kubaho ijambo Imana yavuze, irikurikirana imyaka ingahe, ibihumbi gushika irisohoje cyane rwose. Hano rero iyo tuvuze uku, tuba tuvuze ngo hari inzira imwe yitwa kwihana. Niyo nzira imwe yitwa kwihana, kandi mu bihana harimo n'abamaze kuba bacibwaho iteka biba bitari bukunde, ariko harimo abari mu mporera basaba Imana ikigongwe. Iyo nzira irashoboka, sawa. Rero Kongo, nabivuze ngo Kongo suruse ni Kongo, cyangwa se Kongo iramagiye cyangwa iteye umwaku u Burundi. Kongo, umuntu wajyanye ingabo muri Kongo, umuntu wagiye kurwana muri Kongo ni Neva, ni Prime, Gaspard Baratuza. Nababwira ngo iriya karita mwakinye muraza gusanga ari ya yindi bita ngo kabiri. Hari ikintu hari karita yitwa kabiri itabara, uraza gusanga ari karita itabara, ahubwo kuko ibyanditswe byagombaga gusohora, uraza gusanga ariho Satani yari yarabajyanye kubategera cyane rwose. Kandi
Bujumbura irarimbuka bijyane na Kisasa, kandi no mu Bugande bizahita bikurikira, no muri Kenya bikurikira, no muri Tanzania bikurikira. Ni uruhererekane n'isheni. Ubwo rero abanyarwanda benshi kumva beneyo, kibwirwa n'icyumva, cyerekwa n'ikiraba. Harimo abantu rero bamaze kuryoherwa n'amahera y'igihugu, abantu bafise ibirombe, abantu bafise ama business ahambaye, abantu bafite ibikorwa bidasanzwe. Ibyo bintu byose mwegeranyije, kumeza uyarunde cyane, umara kuva mu mwuka ntacyaza kumarira, kandi nyuma y'ibyo byose hazaba urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa, akamanyu k'umutsima, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Mwanze guha impunzi zirinduta cyangwa ziri mahama, nk'undi impunzi sinzi impamvu n'ahandi ziri, ariko ubwo tuba tuvuze fase zizwe. Mwanga guha bene gihugu ngo birimire, mwanga gufasha bariya na bariya, ariko ni ukuri namwe murahahombeye, mugiye kuhahombera, mugiye kurira nk'agahinja, mugiye kurira mu boroge, mwikorera amaboko, mwambazi Imana itari kubumva, musabe itari kubabona, mushake mutari bubone. Hagiye kubaho umuhero n'amarira n'agahinda, ariko nta kitaravuzwe kandi nta n'ikitarakozwe, ariko amatwi arimo urupfu ntiyumva, kandi umwana wo kurimbuka ntawe umubuza guhona. Namwe muruhiye ubusa mubonye ibara. Nta kindi gihesha gukiranuka mu bisi no mu bo mw'ijuru, keretse kwizera ko wogejwe de n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Amaraso ya Yesu yogeje atyo abanduye imitima yabo, nimukererwa ubwo mutebuke, mwezwe imitima yanyu neza, wogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Umukiza ubwo azagaruka afite icyubahiro cy'ubwiza bwe, abatari bezwa bazinjiriwe mu birori by'ubukwe bate, wogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, n'ukwiyambura iyo myambaro mibi Yesu atwambikiye y'ubukwe, wogejwe na Yesu, watunganyijwe n'amaraso, hari ubwo
guhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera. Iyi ni indirimbo ya 68. Ndagushimiye wahisemo neza Imbabazi TV gatatu. Merci beaucoup. Asante. Turaganira ijambo Yesu yabwiye abantu ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi buhonyora inzoka na sikoropiyo. Mu isezerano rya kera data cyangwa se Imana ibwira abatuye isi bariho icyo gihe avugira ngo mbahaye isi muyitware muyiganze n'ibirimo byose. Tugiye kuganira ijambo rero ubutware cyangwa se umutware mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda. Iyo bavuze umutware bavuze umushinga ntahe, umutwe w'urugo. Uyu munsi wa none rero hari ubutware Yesu yatanze, hari n'ubutware Imana yatanze. Ubwo butware bwose bisa naho bwafashwe mpiri, babutsikamirira munsi y'ibirenge. Ahubwo ubwo butware ni twebwe abadayimoni basa naho bafiseho ububasha cyangwa ubutware nyine. Ntabwo nzi ko isezerano, muraduha ibitekerezo, ntabwo nzi ko isezerano ari Imana yarihinduye ikatwaka ubutware. Sinzi ko abantu aribo bavuye mu murongo w'Imana, shitani kabinjirana kugeza ubwo nta jambo bafite. Ese umwana w'umuntu sahizi afise ingingo imurengera cyangwa se imutabara mu buryo ubwo ari bwo bwose? Ingingo zidutabara zirahari ariko ntizikora. Sahizi inkona abanyamisiri bakubitwa nizo dukubitwa, umubabaro barushye niwo turushye, ibibazo bafise natwe turabifise. Diferanse y'umuntu w'Imana muri iyi si n'umuntu wavumwe ari we Munyegiputa ibahe. Niba igitoro kibura mu kigobe cy'Abarabu bikabagiraho ingaruka, Saudi Arabia, Dubai bikabagiraho ingaruka, natwe Abanyafurika bikatugiraho ingaruka. Umwana w'isezerano w'Umuyahudi w'Umunya-Israel, umwana w'isezerano nawe akaba ari gukubitirwa hamwe n'utari w'isezerano. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana ibwira Aburahamu ngo senda ishoreke n'umwana wayo kuko batazaragwa kimwe, batazanahabwa kimwe. Sahizi isahane ni imwe turi kuriraho, ibitaro ni bimwe, ishuri ni rimwe, abapasitoro ni bamwe, isi ni imwe, Bibiliya ni imwe. Diferanse irihe? Ese koko nta diferanse ikwiye kubaho? Ibintu bigomba kuba bisa ari bimwe, bimeze nk'iniforume, bimeze nka karasisi k'Abashinwa cyangwa k'Abarusiya bashyiraho ingabo zireshya. Nyamara Bibiliya mu isezerano rya kera irabisepara, mu isezerano rishyashya ikabisepara. Ese koko Trump arateza akaga gashyikire bose, Netanyahu ateza kandi gashyikire bose? Ese ubundi abo nibo bari bakwiye kuba bateza akaga? Ese ubwo n'ubundi tuhanganye ni Ishimayeli na Isaka bahanganye, ni Yakobo na Esawu bahanganye? Cyangwa byaricuritse biranivangavanga, abantu batubwenge batumurongo batinzira sahizi ntabwo bakinibuka icyanditswe ni buriya. Nubona umuntu akurenganyije cyangwa ari kuguhohotera cyangwa umuntu ari kukunaniza, keshi na keshi biva kutazi ingingo ikurengera, kutazi ingingo igutabara. Iyo umuntu yize amategeko ukamutuka aba azi n'igihano cy'igitutsi. Iyo umuntu yize amategeko ukamwicira aba azi n'igihano cy'umuntu wishe ahanishwa. Iyo umuntu azi amategeko cyangwa ingingo zimurengera ukamusonzesha ukamwicisha inzara aba azi ingingo imurengera. Ese amategeko y'ijuru arubahirizwa? Amategeko y'isi yo ntiyubahirizwa, hamwe arubahirizwa ahandi ntiyubahirizwa. Ese n'ay'ijuru ntiyubahirizwa? Twahawe ubutware mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya. Ubutware Mose yahawe yarabukoresheje aha abantu amazi abambutsa Abisiraheli kuko yitahuye. Ubutware Aburahamu yahawe yarabukoresheje kugeza ubwo tuvuga Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo nyuma yo kujijwa kwiwe nawe yahuye nako. Yesu Kristo ubutware yari afite yarabukoresheje nk'intumwa. Izi ntumwa zose Petero, Yakobo, Yohana ubutware bari bafite nabo barabukoresheje 100%. None twebwe mu kinyejana cya gatatu mu isezerano rishya
uwo muri gusengana, pasiteri wawe, inshuti yawe y'agakiza, abavandimwe bawe mu by'impwemu, ese nabo bari gukora ibyasezeranywe, bari kwandika iby'ijuru, bari kuzuza inshingano z'impwemu? Ese tubeho nk'abatanazi buri kimwe cyose? Bisa no gukubitirwa ku mazi mama w'umuntu yavomye. Yesu yamenye amaraso ngo ukunde ubeho, amena n'amazi ngo ukunde ubeho, yakuyeho igihano cy'urupfu. Ariko avuga ko umwizera wese atazacibwaho iteka. Saha izi monami moshe, saha izi ni iki kibaye? Ni iki kiri kuba? Ese mufite amaso yo kureba ibintu biri kuba? Ngenda yafite kandi ndi kureba, birateye ubwoba. Tugeze mu buhenebere buteye ubwoba, aho nta uzi no muri Bibiliya ijambo yavuga ngo rimukiza arwaye, cyangwa rimugaburira ashonje, cyangwa rihindura amazi mu butayu, cyangwa rizura upfuye, cyangwa ryirukana abadayimoni. Twese turi abantu bameze nk'aho batize, kuko n'abasomye Bibiliya nta mumaro, nta n'umusaruro uri kugaragara ngo tubahungireho. Ntimuvuga bari i Bugande, niba hari ubikora neza tuba ariho tuzi, cyangwa bari i Burundi cyangwa bari mu Rwanda. Ariko isi isa naho yabaye umudugudu w'intege nke gusa. Saha izi ahubwo abaganga nibo tekinoloji yabo iri gutera imbere, ariko ibyo gusenga ako ni abari. Imbunda, intwaro ziri kurasa ku rwego ruhambaye. Uburusiya bwamuritse intwaro, Irani imurika intwaro, na Amerika ngo yatangije umushinga wo gukora izindi ntwaro. Abacura intwaro bo bahagurutse gucura ibiruta ibyo bacuraga. Twebwe rero kuvumbura udushya mu masengesho, kuvumbura udushya mu gusenga, kuharanira ibisasu nyambukiranyamipaka mu by'impempu, ako ni abari siho turi. Ese koko umuntu w'Imana neza s'il-vous-plaît, nta kintu na gitoya tekinoloji itera imbere muri siyansi iyo ari yo yose, abantu bafasha abandi, abantu bahure n'abandi, abantu bafasha ababo, twebwe bigorane byange. Umwami Yesu atabara, Imana idutabara. Ese Isake inyeganyeze, pfukama cyangwa uhagarare, ariko se vraiment vuga nk'umuntu wakijijwe ukabatizwa mu mazi menshi, ikimazi umariye Imana, ikimazi wimariye, ikimazi umariye isi. Isake Bibiliya ngo icyatumye nkusigaza, cyatumye nkuzigama, kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe gisa n'iki. Ese mu nkambi y'induta nta bantu b'Imana bariyo? I Mahama nta bantu b'Imana bariyo? Mu gihugu cy'u Burundi nta bariyo? Mu Rwanda nta bariyo? Ese koko umuntu adutware uko ashaka, uko agomba, yice, akize, asarishe, afunge, afungure, ahinduke Imana, natwe tuvuge ngo sari yuti? Oyaye. Habaho igihe umuntu ashishwa akumva ibintu arabihaze, arabisesema. Niyo mpamvu nababwiye ngo fasha umwanzuro, fasha icyemezo nka Profete General Marika. Tureke kujyajyana, tureke guhendana aho ibintu bigeze ku buzima bwawe cyangwa bw'igihugu cyangwa bw'isi. Niba muri iyi si hakiri umuhanuzi akaba atari kugaragara mu gihe nk'iki, Induta hakaba hari umuntu usenga ntagaragare mu gihe nk'iki, I Mahama ntagaragare mu gihe nk'iki, ku Kigeme ntagaragare mu gihe nk'iki, hakaba hari umunyamurenge ugisenga, mu Minembwe mumerewe nabi kuri uru rwego, hakabura umuntu useruka mu gihe nk'iki, bundi ubwo ntukwiye kwicecekera hakana ubu kumaragarama. Niba iki gihe abantu barushye baremerewe ariho bari kwifuza Imana ikaba itagaragara, iki gihe abantu bari mu ntambara tutanazi, no se nk'intambara ya Irani tuyirimo twahageze, intambara ya Amerika tuyirimo na Israel na Irani turanahazi, wari wanajyayo urumuzuza hiri ni ku ikarita. Niba rero mu gihe nk'iki twe dufashe ingamba, dufashe icyemezo, dufashe umwanzuro ku Mbabazi TV 3,
ikibazo cya horomozi nka Profete General Mariti. Trump naramuhanuriye ntiyumva, na Netanyahu ndamubwira ntiyumva, ariko we sinamuhanuriye. Imana nigifateho ingingo ica urubanza rukwiye. Donc niyirukane Trump ikureho Trump. Biraca bihera kandi niwo mwanzuro Trump naveho rwose. Nk'ijuru risinye ryeguze Trump, sorry, yirukane Donald Trump. Igisubizo kirahita kiboneka kandi ijuru ridufashe, uwo mwanzuro ufatwe vuba, irijase pongituweri, kandi ndumwe wo kubisinya mu isi kugira ngo iryo tegeko rishyirwe mu bikorwa. Ntabwo ntegeka Imana, ariko mu isi twahawe ubutware, duhabwa n'ubushobozi buhonyora bukandagira inzoka na sikoropiyo. N'iyi ni inzoka ni sikoropiyo. Rero tudahendanye n'ibyo tubireke. Imbaraga z'umuntu w'Imana zarakandagiwe, umuntu w'Imana yarasuzuguwe, umuntu w'Imana, ibintu by'Imana, abantu b'Imana. Vraiment Yesu yongere avuguti, yongere afurure, yongere acana umuriro, yongere agira ikindi gishya arema. Birenze aha ntabwo azasanga kwizera ko kiri mu isi, cyakora azasanga bya 7,000 bitapfukamiye Bayali. Nkwifurije kwambarira ubutware n'ubushobozi, nkwifurije gutegeka isi no kuyiganza nk'uko biri mu itegeko n'isezerano Imana dusezeraniye. Jye niho ndi, Imana ikumera umugisha. Ndagushimiye Mwami Yesu, uri giti k'inganzamarumbu risamba itarumba, uha umugisha umuntu wese uteze ugutwi Imbabazi TV 3. Umuhera ubuntu umwigisha n'umwigishwa tugabanira imbere yawe, agire gutegeka, kuyobora, kuganza, ndetse n'ubutware bwawe bube kuri we none n'iteka ryose. Amin. Ndagukunda cyane. Imana iguhe umugisha. Shalom.